forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce samedi 3 janvier 2026 à la presse cette militaire uyu munsi kuwa gatandatu ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere 2026 ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahamagariye hano kugira ngo zimenyeshe ku mugaragaro ibyavuye mu bikorwa bya gisirikare byakozwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. muri ibi bikorwa hafashwe abasirikare barindwi b'u Rwanda ndetse n'abaturage umunani b'abasivili bakomoka mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bafatiwe ku mirongo y'urugamba nk'uko byasobanuwe na Lieutenant Colonel Mazu Kayi, umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho amakuru ibikorwa by'iperereza muri FARDC. ibi bifitanye isano n'uko u Rwanda rukomeje kugaragaza kubangamira umutekano w'igihugu cyacu binyuze mu gushyira mu bikorwa umugambi wo kwagura intambara mu karere, by'umwihariko ahagaragaye hano Kigali gukoresha amatsinda y'abitwaje intwaro ahantu hamwe bakomoka mu bihugu by'akarere, harimo abiyita Red Tabara. hamwe muri bo mwabonye uyu munsi bari mu bafashwe bagaragajwe nk'abasivili. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kugaragaza ishingiye ku bimenyetso bifatika kwigabwaho bitero n'u Rwanda. uyu munsi ibi ni ibimenyetso byarushijeho kuba byasobanuka kuba ingabo z'u Rwanda zigaragara mu gace ka Uvira ahantu hitaruye cyane imipaka y'u Rwanda, biragaragaza impamvu zo kwirinda u Rwanda ruvuga ibyo ari ibinyoma zambaye ubusa. mbere na mbere turatangira tubamenyesha abasirikare b'u Rwanda bafashwe. umuyobozi wabo utaziguye ni Major Samu Frank wafatiwe ku rugamba rwo mu majyaruguru ya Goma. hari kandi Bukuru Jire, umusirikare wo ku rwego rwa kabiri ukomoka muri batayo Vodacom ya RDF ikorera i Rumangabo, ayoborwa na Colonel Simana JP. nubwo rero hari icyemezo cya Loni nomero 2773 ndetse n'amasezerano ya Washington yasinywe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025, aha u Rwanda rwakomeje kugumisha ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. FARDC zakomeza kurinda ubusugire bw'igihugu, irwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose, kandi zakomeza kumenyesha amahanga ukuri kubiri kubera ku butaka bwa Kongo. murakoze kubwo kwitabira inama. Imana ihumugisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ibi rero ni ibitangajwe n'ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. nasobanuraga ibyo bavugaga mu rurimi rw'igifaransa, aho rero imbere y'itangazamakuru byinshi bikorera muri iki gihugu, Lieutenant Colonel Makazu Kayi, uyu ni umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho amakuru n'ibikorwa by'iperereza muri FARDC, yagaragaje abo yita ko ari abanyamahanga. avuga ko hari abasirikare b'u Rwanda barindwi bafashwe, agaragaza kandi ko hari n'abandi baturage umunani b'abasivili bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari bafatiwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. ntabwo yigeze ajya muri leta asobanura uko bafashwe, gusa n'amakuru avuga ko ajyanye n'ibimaze iminsi bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. ibiro ni ibiri kwamugira urugamba rwo rukomeye, kandi u Rwanda rwagiye rusaba leta ya Kongo kenshi ibisobanuro ku birego bashinja, ntibigeze babitanga nk'uko rero byagaragaye n'ubundi muri iki gikorwa. aba barwanyi bafashwe ntabwo leta cyangwa se igisirikare cya Kongo kigeze gisobanura mu buryo burambuye ibikomeje kugenda bigaragara. gusa FARDC iravuga ko ifatwa ry'aba barwanyi ari igihamya simusiga ku ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga iruhande rw'imitwe yitwaje intwaro iterabwoba bakorera ku butaka bwa Kongo. FARDC ntigeze itangaza ibindi bihugu aba basivili baturukamo. icyakora yunzemo kuba barafatiwe ku butaka bwa Kongo Kinshasa, nanone bishimangira ko byashojwe kuri leta ya Kongo atari amakimbirane yoroheje y'imbere mu gihugu, ko ahubwo ari igitero cyateguwe kinashyirwa mu bikorwa hanze hicwa mu buryo bukomeye amategeko mpuzamahanga. gusa rero kenshi u Rwanda rwagiye ruhakana ndetse ruvuga ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bwa Kongo. u Rwanda kugeza ubu rero ntabwo ruratangaza
ibijyanye n'ibi bururi gushinjwa ndetse n'ibi bivugwa ko ari abasirikare ba RDF, twe turakomeza dukurikirane ibijyanye n'aya makuru, dukomeze turebe kandi n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa muri aka karere, aho kugeza ubu rero hakomeje kugenda hagaragara ndetse hanavugwa amakuru y'imirwano ikomeye mu bice bitandukanye byegereye igisagara cya Uvira. Urugamba uyu munsi rwakaze, ni mu gihe kandi imama ko yari atatu mu minsi yashize yongeye kuba yagaragaza ko kugeza ubu ngubu ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara byose ari ibintu bitari mu kuri. Mama ko yari atatu iherutse gutangaza ndetse iranavuga iti ibyo leta ya Kongo itangaza ishinja RDF ibirego ku bijyanye n'imirwano iri kuba no kwihunza ibibazo no kujijisha amahanga. Ngayo nguko rero reka duhite twinjira ku mirongo imbere y'urugamba, duhamagare Safari. Safari atubwira ibiri kugenda biba. Safari, wongeye kwirirwa neza? Mwiriwe. Muri iri joro uratubwira ko bihagaze gute ku mirongo imbere y'urugamba bwana Safari? Nakubwira yuko nyuma y'imirwano yiwe ikomeye cyane mama 23 yongeye gukubita ababaza ba FDL aho babatwikiye urwato hano mu gace gateganye na Makobola. Byakozwe mu buhe buryo? N'ubundi ni imirwano ikomeye iri kubera muri iki kibaya cya Tanganyika. Yatangiye ryari? Ntabwo yatangiye ryari kuko yatangiye n'ubundi ku munsi w'ejo ku isaha ya 8 yari ikomeye. Yego. Ukomeza igenda iba gake gake, ariko magingo ya n'ubundi yari gikomeje, ariko ubwato nyine babutwitse hano mu gace gateganye na Makobora. Yego. Nakubwira yuko umama ko yatangiye kugenzura aho bita Karundu. Yego. Yari ifite ubugenzuzi buhambaye. Nkakubwira yuko ubona yuko hari impinduka zabaye nyuma yaho bakomeje kugenda basekirana n'abasirikare bagiye batandukanye, nakoza ba FPNB ndetse n'aba TBF mu bice bya Kasikezi. Ubona n'ubundi ko abasirikare basa nkaho bagiye gufata ikigo n'amasomo akomeye kugira ngo barebe uburyo ki bagaruka mu mbaraga nshya, kugira ngo barebe hamwe uburyo ki bakwita n'abahababaza imana 23 ikomeje kubasubiza inyuma ku rwego rwo hejuru. Ku bijyanye n'imbaraga zongerwa, mama ko yari atatu yo ntabwo iri kongera umubare wahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba bwana Safari? Barongera kuko n'ubundi nakubwira yuko kuva aho bo bamenye amakuru ko bahaje ingabo z'aba TBDF zikomeye cyane mu mirwanire. Yego. Nabo bakoze rafo ikomeye cyane. Yego. Ndetse bakora na deployment ikomeye aho bazanye abasirikare badasanzwe b'abasinipa, nibo bari kugenda bakora ibikorwa. Babazanye mu bihe bice bwana Safari? Nakubwira nyine muri ibi bice, muri iki kibaya cya Tanganyika. Batangiye kuhagera ryari? Batangiye kuhagera n'ubundi nyuma y'aho bamenye amakuru ko Abatanzania baje muri aka gace aribo baje les forces armées de la République. Yego. Ni mu matariki n'ubundi yo muri 2028. Yego. Nibwo batangiye kubazana kuko batangiye gukora akazi katoroshye bahanura indege z'amadrone bamaze kugenda bayamana, kuko yari amaze kujya akora utuntu duhambaye. Navuga mu misozi ya Minembwe kuva abo basinipa bari baza, muri utu duce nta drone iherutse gukora amabara magenga aya ngaya, ndetse nta indege y'intambara iherutse gukora amagenga, kereka izishobora guca mu bice batari zikagenda nazo, ariko ziba zifite ubwoba ko isaha ku isaha bazirasaho. Yego. Urumva rero ni impinduka zikomeye cyane zisize uno munsi ukomeye, ariko urabona ko basa nk'abakuze n'ubundi nk'aho imirwano yakongera kubura muri iki gicuku. Urumva ko baba bavuganye ibanga rikomeye kugira ngo abarebe uburyo ki bagenda bafata ibice bimwe na bimwe bisubiza ibice bimwe na bimwe, ariko magingo ya nakubwira yuko igisirikare cyangwa 23 ijoro cyakoze akazi katoroshye. Dukomeje
nakubwira ko Makobora twari twiteze ko nta musirikare n'umwe usigayemo, ariko imirwano irahagaze ikomeye cyane, avance ikomeye ku buryo bamwe batangiye bafite imbaraga zikomeye cyane, kuko navuga ko mu gace ka Kasezi n'ubundi ari ibiti kubera ko niyo mpamvu makumyabiri na gatatu yasaga nk'aho ihagaze. Ubwo niho imirwano yaturutse nyine indi iturukira muri Makobora, ubona ko ku mirongo y'imbere y'urugamba abatanzaniya bafite uburakari bukomeye cyane kandi bakomeje kuhava ku rwego rwo hejuru, bivanye n'uko bamaze kubona amato akomeye. Bigaragara neza ko makumyabiri na gatatu bashaka gukomeza kurwanira muri ibi bice by'amato bikoresha amato, kubera yuko imaze gufata amakuru akomeye cyane ko magingo ya makumyabiri na gatatu ikintu yakoze gikomeye, yamaze gufata umutekano wo muri iki gice cya Tanganyika w'ikirere, wiyongera n'ubundi kuwo yari yarafatiye hariya mu Buvira nyine wambuka ujya Bujumbura. Magingo rero hano kuri iki kibaya cya Tanganyika naho bamaze gufata ibyemezo bikomeye ku buryo ubona ko noneho bahinduye umuvuno ukomeye. Magingo barasa nk'aho bakomeje kugenda nyine mu burengerazuba bwa Fizi, nk'uko bigaragarira buri wese n'izo imbaraga zisa nk'aho ziri kwerekeza, kuko bafite gahunda yo kugikarima kugira ngo bace intege aho imisaza iri guturuka. Magingo imisaza ariko biragaragara neza ko iri guturuka muri Tanzania, kuko ndetse bakomeje kugenda banazana zigiye zitandukanye, kuko magingo ibanga bikomeye hari ingabo za Angola zikomeje kugenda ziza zije gutanga rampo ku gisirikare Kirungu byo muri ibi bice bigiye bitandukanye, cyane cyane za Karemi harunze abasirikare, ariko mu gutatanya abasirikare aho bamwe bagiye babajyana mu ntara ya Katanga, abandi bakagenda babashyira mu makaritsiye agiye atandukanye kugira ngo hatazabaho kubagotera hamwe, bagahura n'akazi gakomeye cyane, kuko makumyabiri na gatatu ku isaha bari kwisanga ko n'ubundi. Safari uravugira kure ntabwo twumva neza. Ndi kukubwira nti isaha ku isaha bafite ubwoba ko bahita babagota, kuko nagutangariza ko mu mujyi wa Karemi bivugwa neza ko basirikare b'ibyoza mu mirwanire ba makumyabiri na gatatu baba barageze mu mujyi wa Karemi, bitewe yuko hari abasirikare benshi, haba ari Burundi, abagiye baturuka mu bice Abacanshuro, bari gusanga bapfuye, bityo bakaba bafite ubwoba ko yaba ari makumyabiri na gatatu iri kuba bari gupfa mu buhe buryo bwana Safari? Ni kwa kundi nyine wumva ngo bwakeye umuntu yapfuye kuri abandi baba bagenda bakora mu paratuye, yapfiriwe mu rugo cyagapfira ku kazi agenda muri patrouille. Ni ku kazi, ni kuri patrouille. Ibyo rero bikaba byateje akaduruvayi ndetse n'ubwikango rukomeye, aho bari kuvuga ko n'ubundi yaba ari makumyabiri na gatatu. Ntabwo nahita ndasiza njyewe, ariko urumva ko n'ubundi ubwoba ari bwose. Abaturage nakubwira yuko bamaze kwambuka, benshi bageze mu gihugu cya Tanzania. Yego, bigaragara ko n'ubundi hari ikintu bafite cy'ubwikango, haba ku baturage ndetse n'abayobozi. Nakubwira yuko urebye abasirikare bari bazanywe muri uno mujyi wa Karemi, barutaga abaturage batuye muri uno mujyi, bigaragaza ko n'ubundi ubwoba bwari bwose ku buryo bukomeye cyane, ku buryo nawe ubona neza ko ari ikibazo ndetse n'ubwikango rukomeye, ko haba hari ikintu kigiye kuba gikomeye kandi kitoroshye mu mirwanire, mu bigendanye n'ibiri kubera nyine hano muri ibi bice bigiye bitandukanye. nkaba nakubwira ko imbaraga naho nyuma y'aho n'ubundi haje
haje ingabo z'uburundi zazanye no bita muri Ganamba wahawe misiyo yo kugira nawe magingo ya Safari ntabwo tukumva neza. ndi kukubwira kuva yaza uwo bita mu Ganamba. Yego. Uri kumva noneho neza? Ndi kukumva. Kujya mwihanganira amanetwork aba ari ikibazo. Yego. Uwo bita mu Ganamba kuva yaza ku munsi wo kuwa gatanu n'ubundi yazanye n'ingabo z'aba FDN ndetse n'abasirikare b'abanyamurenge bamujyana mu makaritiye. Yego. Nawe arimo aritoza, barimo gufata imyitozo n'abahugurwa n'imbaraga. Yego. Kugira ngo berekeze mu misozi kujya gufasha nyine ingabo ziri gukora akazi katoroshye, ariko amadubu akomeje kugenda atsikamira ku rwego rwo hejuru. Bigaragara neza ko amadubu yamaze gufata imyitozo ikomeye cyane, aho bakomeje kugenda bakora imbaraga zikomeye cyane muri biriya. Yego. Nakubwira ko n'ubundi ibice bisa nkaho nanone biteye ubwoba ni kuri Pwezeho, hari ibintu bikomeye cyane byaba sohi za abrigado z'Uburundi aho bacukuye indake, bigaragaza ko bashaka kubaka imbaraga zikomeye nyuma y'aho babasenye ibirindiro aho bita za Nikarati. Yego. Naho niho imirwano ikomeje kugenda iyo, ariko nakubwira ko imirwano ihari ariyo gufungana kugira ngo idasakara mu baturage basa naho bamaze kugira amahoro muri biriya bice byo mu misozi miremire ya Mirenge. Yego. Magingo ya rero ikibazo gikomeye cyane ni imirwano iri kubera muri ibi bice n'ubundi bikomeje kugenda bigaragaza ko ingabo za Tanzania zo nta mikino zifite. Ni imirwano n'ubundi yatangiye mu masaha y'ejo saa 10, magingo ya ukaba ubona ko igikomeje kandi rimbanije ku rwego rwo hejuru, ubona ko nta gahunda ihari yo guhagarara. Yego. Ibi rero byatumye n'ubundi bisubira urudubi ku mutekano wari utangiye kugenda ugaragara hano za Makobola. Ubona ko n'ubundi nyine abaturage bari batangiye kujya bamera neza basohoka, ubona nyine hari abaturage batangiye kugira urujya n'uruza nyuma y'aho n'ubundi abayobozi ba AFC baje gutanga ihumure. Ukabona ko abaturage noneho bishimiye gukomeza kwakira M23 muri ibi bisagara n'ubundi. Biragaragara neza ko abaturage noneho basa nkaho urujya n'uruza rwabuze kubera amaoperasiyo akomeye ari kugenda akorwa, kubera ko operasiyo ziri gukorwa ntabwo ari operasiyo ivuga ngo dore tuje turi benshi tugiye kujya mu rugamba, ahubwo ujya kumva agace kamwe na kamwe kavumbutsemo abasirikare batangiye kurasa, ndetse ukabona nyine abandi urabona ko baba bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Nyine ukabona wenda bamwe bakojanyijeho, ukumva ahandi mu kandi gace bakojanyijeho. Urugamba rusa nkaho rwahinduye imberenge kuko ku rwego rwo hejuru bari kugenda abavumbuka bagiye batandukanye, ugasanga nyine birasa nkaho bigoye gukavariga uru rugamba. Ariko icyo nakubwira cyo nyuma y'ama ambushi n'ubundi M23 iri kugenda ikorera aba basirikare mu gusubira inyuma bakagwa mu bitero, kuko bamaze kugenda bamenya tuno duce, ndetse bagiye barimo ari benshi kuko bagiye mu burinzi bakora baba ari ibice bigiye bitandukanye. Ubwo nicyo kintu kiri kugenda agikubita hasi abasirikare b'u Burundi ndetse na bamwe mu basirikare ba Tanzania bakomeje kurugwamo bikomeye cyane. Yego, iby'urujya n'uruza byo bihagaze gute? Abaturage basha kugenda kugeza ubu? Magingo yakereka mu mujyi wa Baraka niho hakomeje kugenda haboneka urujya n'uruza rukeya bitewe n'ubwoba ndetse no gusahurwa cyane.
mu masaha y'igitondo ubona ko urujya n'uruza nta kibazo, ariko byagera mu masaha y'ikigoroba ukabona nyine urujya n'uruza rwacecetse ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko umusivile ugenda nyuma ya saa 10 z'umugoroba atangira kwamburwa ndetse akanakubitwa iyo yanze gutanga ibyo bamusabye, cyane cyane ku bintu by'amatelefone ndetse n'amafaranga. ubwo urumva ko ari ibintu bitoroshye cyane ku rwego rwo hejuru. hari ingamba ku ruhande rwa leta bari gufata kugira ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihonyora agateka kazina muntu bihagarare? magingo kereka abayobozi basa nk'abamasherifa nibo bari mu bisagara, kuko ubuyobozi n'ubundi bukuru bwamaze guhunga budahari. Yego Bwana Safari, watubwira kindi wenda ku biri kugenda biba nk'ibyo twakwitega kurikije myiteguro preparation uri kubona, ukurikije amakuru ibigenda bigaragara, twakwitega iki mu minsi iri imbere ugendeye ku bigaragara ubu ngubu? ikintu twakwitega hatabaye ingamba nshya za M23 kugira ngo iki by'umugambi mubisha awiri huriro rya FARDC ndetse n'ingabo za Tanzania, turikega intambara ikomeye cyane iri bwite abaturage batari bake bitewe n'ibiciro n'ubundi ingabo za Tanzania ziri gukora. urumva zo nta muhwe mu mbunda ziremereye zikoresha, za zindi zirasira mu ntera ndende, bakoresha zihungabanya umutekano w'abaturage batari bake. twakwitega intambara ikomeye ishobora kuzahitana abasirikare batari bake, ariko tutirengagije n'abaturage batari bake, bitewe n'uburyo abasirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ku ruhande rwa FARDC batajya bagira ubwoba bw'uko bashobora kurasa mu baturage. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. namwe reka mbashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. turashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone. Hasta la vista.